sang ni som ni pani April ni som pakhat thotran ni ania Rainbow Mizo Channel clear tu zong te chibai ule Russia in Ukraine aruna wanga borokal chojel hi in thir le don teang Ukraine Armed Force zong zinga thunai tu ber General Staff chuan voin lama thu chua asiam danin Donetsk province kiltin maya trangin kanram chung control tumin nasatakin minron normeka abik takin Ukraine rambung than chung heng popasnate robisnete nisnele Novobakhmutivka khuatele Ukraine port city Mariupol khopui muntam tak uncontrol na hnuaya anda to te potelin nasatak main kiltin atrangin minnormekani ati General Staff of the Armed Forces of Ukraine hian asoidanin kan suang tuana po kan ngai tu phak ngai lo le kan rin phak ngai haulowin Russian sipai ta chuan naktu kemo ni local le tur hun rei lo te a hian Slobozhansky lamatrangin minbai turin tuna hian anin cheplut mekani atia hei hi Ukraine sipai ta chuan kan rin phak ngai lo ania tuna hian rampani atangin beina kan tok meka chungta chu Russia le Belarus ramatrang ta in ania Mashe Russian Federation chuan Ukraine ramthren Republic of Moldova ramchunga Transnistria region chunga poikhoi tumin Black Sea tuipui atangin anhual mekani atia Moldova ramchunga Transnistria region hi Ukraine khopui pakhat Odessa tranga lalote ania Odessa khopui baka hian Mykolaiv khopui te Kherson city ate hian mamo chikrang Moldova ramatrang hian laklu thrin ania chung zong chu Moldova ram hi athin ura kanin kalpona kong puite anti chiatemo andan cha theina turin Russia chuan arukin Moldova ram chunga Transnistria region a hian poikhoina thlentir antum meka Ukraine sipai ta chuan Transnistria region a hian in kulin helai munatan hian tran mun kan kho angin minpu meka chu Moldova ram chunga Russian sipai tan missile le rocket te anka luna chantur thatak ani don bok ani atia mase Ukraine tanero chuan kan thren Moldova ram hi nekin anram chunga bu kan khuarang ani dona chu dan lo anga ram in nekna ani dona wangin Russia chuan fin vervek tak chuin hetiang hian ro manna asiam mekani atibok voin chun darsom pani vela khan Ukraine media pakhat Ukraine Now English in an report dan chuan Russian sipai 6 infantry army tele coastal troops tachu Slobozhansky munatrangin Kharkiv khopuile ache vela hian anronin thum chakle meka Kharkiv khopui luna kong pui zong tachu dangchat vekin Kharkiv khopuile ache vel mun frang area tamtaka Russian sipai tachuan akhat tokin bom hankap chuak deuh ranga Russian sipai ten anopchin izum hunatrangin area zaw tak mai thlok walin drone tam tak mai hanron thlo chhotir thina Russia in drone an man te hi Orlan ten ania heng drone te hian Ukraine sipai ta chu bei antum lem lawa ma se khoi muna ngen oma Ukraine sipai te position le anchet lak dan zong ta chu information lak tumin hetiang hian anon thlok rangani antia Nizan lama khan Russian sipai ta chuan heng drone te hian information chi frang unlock te bozuin Donbas region na Ukrainian aop chinram Dovenske khole Dmitrivka khota chu lak tumin Russian sipai battalion panni atranga tactical group anti mai sipai traffic ta chuan beipui hanron thlaka heng kho panni te hi lak ngai tumin nasatakin inkana achuaka mase Russian sipai tactical group te hi Dovenkele Dmitrivka khuatrang ta hian cho ania ama an position an opchin ramchunga an kirle ani antibok Mariupol khopui chunga in kul Ukraine sipai Azov battalion te omna mun puichu nasatak main bai ani boka Azov tuipui kama mun poimo tak mai tele Mariupol khopui chunga Azov battalion te tran mun tam tak ta chu bom chiat ania Ukraine Now hian an report zeldan chuan ground atangin Russian sipai ten anron norna hichu analo niin an soya mase van boro katrangin nasatakin bei ania Russian artillery chirang ta chuan ral khata trangin bom tam tak anron kapluta Russian in dawthlona ta chu anron ving thuaka bom tam tak anron thlak boka hei wang hian Ukraine sipai te mun male tuipui kama mun poimo tak ta chu anron chu chata ni antibok heti mekla hian Donetsk le Luhansk region chunga mun tren khata Ukraine sipai ta chu ancha thrale ni in report ania Donetsk le Luhansk region chunga
independent ram anga Russia in apam pui chung mun thren khata Russian sipai ta chu Ukraine sipai ta hian nor kirin Russia in independent a apon chin huam chunga hian Ukraine sipai ta chu anlut me kani antia Donetsk le Luhansk region chunga hian munli lai maya beipui thak ania Ukraine sipai tan beipui an thak na hian Russian sipai tan hian nasa takin anin kapa mase Ukraine sipai ta hian Russian sipai ral thuam chi rang enge mozat anti chet saka anfin fia thaichina Russian tank pangale armor unit chi rang pariat te Russian sipai te phurkwal vel tu motor paruklai mai anti chet sakboka artillery system pariat lai ti chiat ani bok niin an report ani Ukraine media ta chuan an report danin April ni som ni zan lama khan Dnipropetrovsk region chunga missile tam tak mai kalu ani thu an reporta he regional council chairman Mykola Lukashuk chuan Russian sipai ta hian he region chunga hian missile som chuang zat mai hanron kapluta hengjinga pakhat chau hi ka thak man ani thu asaya missile puak hian kangmei siama wangin building tam tak mai ta chu al hlo maya sarkar mun poi mo then khatte po anron kap fu boka Dnipropetrovsk khopui chu zanlaya chunen lai ang main al eng hlo maya kothera ta chuan dar thalang ke themle intlu sapnei nuite mutur tam tak awmani atia mase ni zana hetianga missile manga beina antona hian engtiang chein nge chet nan to ti hi chengkwang takin report thai alani rilo ani voin chama dar som pakhat vela report annai dan chuan Ukraine thingtlang khuwa kholian vaklo pakhat Makariv khuwa chu bomle rocket mangin nasa takin bei ania he khuwa inom zongjong ta chu azawa in ti chiat vek ania mase chanchin kan buat sailai hian nunna chan le liam tur omdan te engma report thai alani lawa media thren khatten an report dan chuan he khuwa hi mipuiten an rausana ral planin an chua san zo vek towa mase he khuwa cheng te hian an khuwa han kirle huna in lua turte engma an nei to don lawa anin le lo tele facilities chi rang ta chu azawa in ti chiat vek ani anti nizan lama kan chanchin thara khan bujawa khuwa Musgrave ahu hawa mithi han phum na mun an mu chua thu kha kanron soya Mirror News Agency in voin tlai darli le minute som ni panga vela report an nei dan chuan Russian sipai tanan tha tak mithi ahu hawa han phum na muna khan mithi ruang za som thum le pahni lai mai mu chua ani thu an puanga Dimitrivka le Bujawa khuwa community head Taras Didich chuan a report danin Bujawa khuwa nu le pa tam tak mai ta chuan Hemas Grafatranga an fa pa te ruang an phor chualai hian trap chungin han lo nga ka nula le tlangwal te poin an u le nau te le an nu le pa te ruang han phor chualai chuan Russian sipai ten ahu hawa ruang han phum na hmuna hian mittuinen an lo nga ka ni kan video masalama kan ron soitong khan Hemas Grafi Ukraine capital Kyiv khopuya tranga lalo takmai Kyiv daifema om Bujawa thingtlang khuwa ania Hemas Grafi nimin tlailam panga khan petrol han pek chuana mun petrol station bulloka muchua thar ania voina Taras Didichian a report chunjom zeldan chuan tuna chuan kan nun pa ngaya khan kan kirle thaidon towa mase mihring tam takin nunna anchana mithi hetizat mai hi laichua ani tapoka Russian sipai ta hian minchen chil tolawin kan laka harsana siam zui tolo masela Bujawa khuwa cheng mipui tam tak ta chuan nun pa ngai tak nei le tur chuan hun rei tak an nga angai to donani atia tin he chenara thlak tak nena in kung kaina nei velo chung ko dang tam tak te point harsatna lian tak an tok dona nunna chan tam tak anuma wang hian ejon na kong thranga ama an thil ti le an na tho thin da chu an thok thei to don lawa a chan chu he khuwa facilities chu thrang ta chu ti chiat vek ane wangin ejon na kong dang han dap angai to dona ma se chung ejon na kong thranga wanga harsat na an to ai chuan nunna tam tak an chana ruang tam tak mai mu chua ania chu kan harsat na lian ber ta jinga mi ni atibo tuna chuan kan ti tur ma chaber chu mithi ruang ta hi uluk taka endika exam hangai dona Ukraine ram chunga mithiam bik ta chuan engti khuna phum nge anni ti le engti khuna thi nge anni ti te karengja kalta khan nge an tha ti ta chu hriat chua an tum dona
mithi te ruang exam na chi sang kalpuina tura hian international community ta chuan min hriat pui tur le Russia in anti ani lo thu an pon le ma uluk taka min vil pui turin kan som chawa buzava khoa ahu hawa ruang an phum kan mu chua hi Russian sipaitan buzava khoa anoblaya ruang an phum te ani le ni lo hi chiang taka min hriat pui turin kan som chau ni atia Russia chuan engtika mo chuan anti ani lo thu an soile dona Russia sarkarin in nam noina an nei lo ani tia an soile main khovel hriata hian an chet dan rong tak mai le an thil ti dan rap thak tak mai ta chu pholan kan tum don ani ati heng civil mi nunna chanta ahu hawa an phum ta hi bucha khuwa ahu hawa an phum tak ruang te ang mai khan rap thak tak ania civil mi poisai lo le ral thom po keng lo ta chu an kap hluma an thata ruang ta hi achiat to ema wangin eng tiangin nge an ngai sakti po hetia en mai chuan hriat thei ani lowa mita en mai chuan ruang then khat ta hi chu alan dan chuan nasataka an sei saknuwa le an phorbe chunga an tha te ni in a hriata finfiana kan kalpui chung zonga khovel ram rang ten min hriat pui turin buzava khuwa hian local turin kan som chaune atibok Ukrainian Prime Minister Irina Vereshchuk chuan Russian sipai ta chuan kan mi ta chunga hetiang hian rap thak tak mai in thil hantia bucha khuwa thina rap thak tak kan lo mutowa buzava khuwa tuna hian rap thak tak le nun rong taka an chet na chu kan mule ta buzava khuwa mithi ruang an phor chua za som thum le pani ta hi thren khat chu an taksa ha chena sa to hlea chu wang chuan hun rei takkal to phum an ni zia achianga kan mi puite torna rap thak tak mai thlen tir tu le nunna tam tak suat tu chu Russian sipai te an nia ma se heng nunna chan zong zong thisen mo chu President Vladimir Putin hian aphur donani atia Ukraine mi puite le Ukraine ram hian engtika ma Russian sipai ten rong tak maya civil mi poisoi lo le ral thom po keng lo te an thata ahu hawa hetianga an phum mai hi kan thai ngil to don lawani atia chuan thar tam tak loading chuakin kumzapi tam tak po ronin her chuak le masala Ukraine rama hian he chiat na rap thak le nun ron na rap thak tak hi thai ngil aningai to lawang ati Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan buzava khuwa thina rap thak tak mai thleng chungchanga hian Hamas grave atranga hanlak chua ruang zong zong te hi zana chibai kabu kane atia he thina wanga lungai taka om mek chungkwa zong zong ta chu ator pui thu asoya voin khan Ukraine me pui zong zong te po lungai takin anoma he chiat na rap thak tak mai le nun ron na rap thak taka wang hian mi pui ta thin rem na chu nasa takin aso sanga kanram veng him tur le Russian sipai telaka pubalak na kalpui turin mitam tak volunteer atan ronin pek antuma mase Ukraine chuan ral thum hum tir tur kan nei dei lo ba ka kan sipai te indona muala anchet veka wangin training petu tur po kan in dei lawani atia asipai te achet tir dan zong zong le Ukraine ram chunga Russian sipai ten dan bo chen na tam tak mai an kalpui to hian amo phurtu chu President Vladimir Putin hi ania Ukraine ram chunga indona dan bo chena rap thak tak mai war crime thleng zong zong ta hi Russian President Vladimir Putin chuan apomani ti chiang takin ahriata asipai te hetianga chea civil mi poisoi lo ral thom po keng lo ta chu hetianga that tur hian thupek apea Russia hian Ukraine aruna ni lawa President Vladimir Putin hian Ukraine hi minruna ni ati Ukrainian President Volodymyr Zelensky hian asoizel dan chuan Ukraine hian bordara Russian and harsatna kan nei anilawa Donbass region a hian bordara harsatna chu President Vladimir Putin hian asiam chapa kanram chunga asipai te haron tirluta thina rap thak tak mai hathen tira Russian sipai ten anopnan huaya anda china pianga civil mi te tan chiat na rap thak tak an thlen tira an chua san nuwa ruang tam tak mai kan hmuwa international rule of law te human right mixing digna chanvo te hi khovel hian ala soi result don ani chuan heng thil thleng zong zong Ukraine ram chunga an hmu te hi United Nations te European Union te NATO te baka khovel ram rang hian ngoi rangin an thlir thailawang ati Volodymyr Zelensky chuan khovela hian chiatna rap thak tak mai kan mu fo thina
mun rang ranga indona wanga nunna chanta tepo kan threbok thina mase Ukraine ramchunga Russian sipai ta chet danero hichu khovela engtiklai main athleng ngai lowa civil mi poisai lo ta chu a hu hoin an thata than khur pakhata ruang tam tak tak an phum boka hetiang taka nunrom na rap thak lantir tur hian engram sarkar ma hian an sipai ta hena thu an pek kan hrengai lowani atia tuna hian Ukraine ramchunga mun tam tak mai chu Russian sipai te opna hnuaya alom meka bucha khuale buzava khua mass grave kan muang te hi engzat nge kan la mu belzel don po hriat anilawa mase hetianga dan bo chena lian tak mai kan mu mek lai hian kan sipai tele Russian sipai te inkara rontla Russian sipai ten min rutna titop tura an sipai rontir lut du hi engram ma tun thleng chuan an lom chuang lawani atibok Sky News in voin tlai darli vela han report dan chuan Kharkiv khopui chunga avoi samruk parukna tan Russian sipai te chuan air strike annaya Russia in van boru akatranga Kharkiv khopui harunna hian mi som pakhatin nunna anchanani antia Russia in Ukraine arun tiratrang khan Mariupol khopuya ringot po hian civil mi singkhatvel zat tha anitoa voina Russian sipai ten air strike manga anbeile ta Kharkiv khopui po hi Russian sipai ten mun tam takatrangin an hol beta Kharkiv khopui chevel munenge mozat chu anopna hnuaya hunrai takchung anda to boka Russian sipai ten anop chin chunga hian civil mi nunna chan zat thi chiangkwang takin engma report thai anilawani antipok Russian sipai ten van boru katranga Kharkiv khopui hanbai chungchanga hian India Today in voin tlaya report anpek dan chuan Ukraine sipai nunna chan zat thi hriat thai anilawa mase hriat thai china civil mi nunna chan hi som pakhat anoma anjinga pakhat thi nopang ani thu an report bok India Today hian an report zeldan chuan Russia sipai ten Kharkiv region chung han chua san hnuwa hian Kharkiv region a tunkar chung ringot hian civil mi ruang sangkhat zani zat mai mu chua ani toa hei hian Russia in Ukraine arunna wanga nunna chan zathi nasatakin atipungani antibok nimin lama khan Russian sipai ta hian missile mangin Ukraine khopui lian tak mai Dnipro muna airport chu han bainon lea Dnipro airport thi manchun zom thailowin ti chiat vek ania rigrum thila chanchuak tu pol emergency workers jingami mi pangalai mai chuan liamna tak mai antor phani antia Dnipro khopuya airport Russian sipai ten han baina hian missile tam tak mai indot sutin haron thlok lut zut chuta hengta hian airport le ache vela bungrua le panro chi hrang hrang ta chu nasa takin atichia hebaka hian Russia Defense Ministry in thuchua ansiam dan chuan nizan lama khan Ukrainian military base Vonetsky munami chu nasa takin missile mangin hanbeya Russia Defense Ministry hian ansaidanin Ukraine military base si chutchiat vek ani antia he military base an baina chan chu foreign natranga anton ralthom chi hrang hrang te Vonetsky a hian laklu ania mase foreign natranga an laklu ralthom chi hrang hrang te hi man thaya ansiam main Russian sipai ta chuan nizana khan missile mangin an chu cheta vek ani tin an thu chua hian an jiak lang ani khovel ram hrang hrang te abik takin US le Europe ram hrang hrang ten Russia laka hrekna an kalpuina Germany chu harsana lian tak mai siam tu ani antia achan chu Russia ram chunga tranga oil alak lu thin chu atitop dulawa Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Twitter kaltlangin Germany Chancellor Olaf Scholz nena hian Russia laka hian hrekna hi omjanai jok le na joka akal thaina turin Russia ramchunga tranga gas le oil German ramchunga laklu thin ta chu titop turin angena hebaka hian US President le EU leader hrang hrang te point German nena hian titop turin ngenna anlo siam to boka Germany Chancellor Olaf Scholz chuan Germany ati ngai mi alawangin Ukraine tranpuina turatan hian ralthom chi hrang hrang kan thon lut toa Russia chetna wanga Ukrainian harsatna ato zongjong te hi kan hriat puin tranpui kan threlawani ti chuta chuan alangani atia khovel ram hrang hrang ten Russia oil te anram chunga anlak lu thin chu anti topangin
kumin chung hian Germany sarkar chuan Russia tranga oil anlak lu thin zong zong ta chu ti top ani tur thu apuanga Germany in Russia tranga gas anlak lu thin te po ti tlem zel ania Mashe Germany ramchunga hian infrastructure chi hrang thranga tan heng gas ta hi mamona sang tak anla nei wangin mundanga tanga lak lu na thazok an hu ma chuan gas anlak lu thin hi ti top vek thai ani ri lawani atibok ole khati zong kha tuntrumata na chanchin thar kan buat sai thaite ania Rainbow Mizo Channel a hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle thau donia